će Majkulu, novi napad za Bullse. Pa prepune su te tribine navijača. Pa da li je to moguće? Finale NBA s razlogom prekinuto. U publici kao i uvijek poznate face, ovaj put Julia Roberts. Tinja li još uvijek ljubavna vatra ili taj pepeo niko ne zapali? Ajde se, idi odmah kući, tata te traži. On joj prilazi jer je osjećajan i usamljen. On, bez poroka, pun ljubavi, izgovara iskreno slovo o skrušenosti i pokajanju. Jesmo li, poštovani gledalci, svjedoci nastavka velike romanse, strastvene ljubavi? Ona mu je uzvratila smiješak, što on s pravom tumači kao pristanak na sastanak. Večeras u 7 na starom mjestu. Munjera. Daj, vamo sa mnom. Sjedi. Brate. Brate. Kenan Dizdar, moj prijatelj. Treba mi za njega dokumenti, nešto garderobe i perika. Ma za dokumenta ću lako. Ali će perku da nađem, jebote. Čekaj, jes logistika ili nisi? Lunja, ima još nešto. Kad smo je pustili, zapisali su mi sve podatke, a sutra se moram javiti u najbližu komandu. A u što me prepade, jebote. Ja mislio nešto ozbiljno. 7 dana linije, 7 dana kući, kad zapuca, lagano se sagneš i voda. Ja ti nabavim papire, dezertiraš i mirna Bosna. Bracin, rulet i barbutanje svaku noć po Sarajevu, to je normalno, jel? Šta? Normalno je da onaj kreten Dardan prebije svog punca, jel? To je normalno. Ovo što ja govorim je nenormalno i nećeš da me slušaš, jel? Mislim da si me shvatio šta ti hoću reći, a to da smo svi sjebani, to znamo, jebi. Ti gledaš televiziju, čoveče, i ove budale na televiziji. Emisija neku noć, voditelji, 3 gostiju. Prvo ulazi neki crnac, hoće da bude član QQ klana, jebi ga, on je crnac, ali ne voli crnce. Onda dolazi neka žena, spavala sa vanzemaljcem, kaže, i to je pričala mužu. Dođe treća budala, kaže, mi nismo postali od majmuna, nego od krtica. Na kraju se svi pobiju. To je normalno. Ovo što ja govorim je nenormalno, jel? Zeko, prošlu sedmicu sam imao 5 noćnih, ne mogu više, majke, umoran sam. Krenem jutro u suradnju, 2 hajvana ovdje peru kola, gledali tu emisiju, kaže, jesi čuo da smo mi postali od krtica? Kaže ovaj, pa dobro smo, kaže, ispali. I to je normalno. Ovo što ja govorim je nenormalno, nećeš da me slušaš, jel? Ja tebe neću da slušam. Pa nećeš da me slušaš! Ja tebe neću da slušam, ja s tobom kad pričam isto sa zidom da pričam, ba. Ne mogu više, majke, vrtim u sukru, ne mogu, ba. Čekao sam sad. Nema sad ići da nešto ne kažeš iskreno. Ovdje u moju radnju. Ali iskreno. Cijeli ovaj cirkus je počeo kako je braco pomenuo iskrenost. Nabijem vas na iskrenost. Envera, mama, znaš one pare što si mi obećala? Moj novčanik ostavi na miru. Nisam ti ja braco. Moj tata. Nekad mi te bude žao, a nekad kontam nisi ne zaslužio bolje. Dalma, pusti me, bogat. U stvari ona uopšte nije kriva. Ti si kriv. Ti si kriv zato što se pustiš tako da te gazi ko insekta. Maš ti uopšte svoje ja. Jo, jesi dosadna. Imam njeno ja, jesi sad zadovoljna. Koliko ti para treba? Opa, došlo se do para. Odakle ti lova, frajer? Koliko ti para treba?
50 minimalno, 100 optimalno. Plati ratu kredita, kusur je tvoj. Dakle, gospodo, rat je završen. Izvinjavam se, načelniče, no rat je završen, ima 2 godine. Jeste li u kurcu? Jel tebi gotov rat kad narod nema šta da jede? Nema posla? Nemaš normalno ulicom voda? Djeca lete u zrak od mina. Jel to tebi gotov rat? Nije. Normalno da nije. No šta se to tako naglo izmijeni? Sve. Vidjeli ste auto? To auto, ta limuzina, to je limuzina gospodina Billa Clintona, koji dolazi da posjeti našu zemlju i specijalno u okviru te posjete da posjeti i naš grad. Clinton, pjevač. Predsjednik Amerike, Osmane. Šta će nam on? Da nam bude kum. Šta imamo mi od toga? Kako bolan šta imamo? Pa da svijet malo i nas pogleda, da ulože novac, da nam oči otvore. Izvini za ono malo prije. Ma nema veze. Imaš pravo šta da se upoznajemo kad ćemo se sutra gledat preko nišana. U svakom slučaju hvala za ideju. Samo da upali. Šta se događa? Misliš da su kontali? Kako je on? Kako će biti? Otkad se poznajete? Od početka rata. Od početka ovog usranog rata. A ti, stari? Ma ne znam ni kako se zove. A ti si iz Banja Luke. Otkud znaš? Pa ja. Imao sam ja jednu trebu u Banja Luci. Sanja. Znam i ja jednu. Ova imala... A i ova je. Plava. Ja. Visoka. Ja. Ben iznad usta. Sanja Čengić. Pa išao s njom u školu. Ma ne seri. Majke. Cera. Ja. Zna onu Sanju iz Banja Luke što sam ti pričao? Ma sjajno. I šta je sad sa njom? Otišla vani. To je najpametnije.